načelno ništa, jer dobro, to je njegov problem. Sad ću vam ja ukratko saopštiti moja konačna saznanja iz koga ćete i vi, sudsko veće, shvatiti čemu su ova prethodna pitanja. Hrvati su pobili civile u Gospiću. Zapretila je opasnost da zapadne sile ne priznaju nezavisnost Hrvatske zbog tog zločina. S druge strane, Aleksandar Vasiljević i nogama i rukama se upinje da izvrši razmenu i da budu pušteni iz zatvora ljudi koji njega direktno kompromituju zbog afere Opera i Labrador. I onda Hrvati mu postavljaju uslov: streljaj 200 hrvatskih zarobljenika da bismo imali propagandno sredstvo protiv Srba. Možda mu to nisu dalje objašnjavali. S Vesnom Bosanac je utanačio, koje je Hrvate iz Vukovarske bolnice najlakše žrtvovati. Često kriminalce, često sirotinju, ljude za koje su smatrali po njihovim kriterijima da su najmanje vrednosti. Streljaju se zarobljenici, zapadni obaveštajci i novinari. Odmah javljaju da su zarobljenici streljani, postiže se propagandni efekat protiv srpskog naroda, ubrzava se priznanje Hrvatske. A lično Vasiljević ide u Zagreb da pokupi svoje saradnike iz Opere.